Grobničan je na Mavrincima ostvario očekivanu pobjedu protiv Cresa u utakmici koja je što je više odmicala igrana u sve rubnije regularnim uvjetima. Nagli pad temperature i nevrijeme krenuli su s prvim sučevim zviždukom. Igrači su na kraju prvog dijela doslovce bježali u svlačionice od bure, tuče i kiše, a nastavak je počeo s 15 minuta zakašnjenja. Na kraju Grobničan Cres 2:0 sa burom kao jednim od daleko najvažnijih čimbenika nogometnog okršaja na Grobniku. Priča je otvorena prigodom Miculinića u drugoj, nastavljena zicerom domaćih koji uklizavanjem neutralizira odlični kapetan gostiju Edin Crnovršanin u 14. minuti, a prvi gol je pao odmah u nastavku i to Murićevski gol. Neupitno prvo ime utakmice Marko Miculinić za vodstvo Grobničana pogodio je izravno iz kornera. Intencija je bila klasični ubačaj, ali jača perša i totalno nepredvidljiva bura loptu su odnijele u suprotne rašlje Jana Paus-Kunšta. Fantastična realizacija i drugi gol iz kornera u Miculinićevoj karijeri. Grobničani su svim silama i jako pametno koristili ludu buru koja ih je nosila prema golu Cresa, a jedva regularne uvjete najbolje i najbrže je shvatio Branić Miculinić, pa iz svih oružja tukao prema Creskom golu. U 20. je bilo već 2:0. Miculinićev šut sa poveće udaljenosti, lopta na svom putu pogađa Karla Savića, vara vratara i prije polovice prvog poluvremena crveni imaju 2:0. 4 minute kasnije jedna dvojbena situacija, mogući 11-terac za Grobničan, te u 32. i 45. još dva pokušaja Miculinića. Prvi jedva brani Paus-Kunšt, a drugi ide zamalo preko grede. Onda se sprintalo slačionice, između dva poluvremena čekalo ukupno više od pola sata, da bi sudac Ivan Marinčević donio, ispostavilo se pravilnu odluku. Idemo pokušati odigrati do kraja. I odigrali su. Grobničan je u nastavku, igrajući s burom u prsa, bio bolja momčad. Prvu su prigodu imali u 47. U 50. tražili 11-terac zbog igranja rukom Cresana. U 62. Matković nije iskoristio zicer, a minutu kasnije sjajni domaći vratar Dino Curać ne da gostima da se vrate u utakmicu barem smanjenjem vodstva. Po silnoj proljetnoj neveri, tekma na koju se došlo u kratkim rukavima, a odgledalo se sa skafanderima i kapama, završila je rezultatom koji je na semaforu stajao i nakon 20 minuta. Grobničan Cres 2:0. Pa evo, jako teška utakmica po jako teškim uvjetima, čak smo jednom trenutku mislili da će možda biti i prekinuta. Led, kiša, stvarno, evo, ali sve zasluge idu mojim dečkima, jako sam ponosna na njih i cijeli stručni stožer zato što su ovo odigrali kako treba i do kraja doveli utakmicu sa 2:0 za nas. Stvarno nam je to prvo polovrijeme nam je pomogao malo i taj vjetar, to smo pametno iskoristili, oni su to prepoznali i ta 2 gola smo dali, ajmo reći, i uz vjetar. Međutim, drugo polovrijeme smo isto rekli kako ide kontra vjetar, stavili dole igre, pokušali smo, imali smo još par prilika svakako za dati gol. Dečki su to pametno, kažem, još jednom odigrali i evo, ponosna sam. 3 boda za nas. Vremenski uvjeti su odredili današnji rezultat. Uvjeti i nisu bili za igru. Ako smo primili iz kornera gol i ako nam je vjetar vraćao svaki ispucavanje od vratara ili pokušaj igranja prema naprijed, uistinu i uz taj vjetar i uz taj led i sve to, dakle, je prouzrokovalo rezultat takav kakav jeste i nema se tu šta da dodati. Utakmica je bila ispod ruba neke regularnosti, ali dobro. Nemamo šta ekipi zamjeriti, dali su sve od sebe, mislim da su zaslužili jednu pohvalu za današnju utakmicu koju su priveli kraju i odigrali je tako kako jeste. Svaka pohvala za sve. Cres u 20. kolu kod kuće igra otočki derbi protiv Krka, a Grobničan svoj pohod na jedinstvenu drugu ligu nastavlja gostovanjem u Puli kod Uljanika.